absolutely feel a difference. By my late 20s, I had more health problems than you could possibly imagine. I looked around and saw I wasn't the only one. And I said, this has got to change. You're living in the most unhealthy culture in the history of mankind. People are getting cancer and dying early, while other cultures around the world are living well past 100. Your body is starving for nutrients, and the foods that we have nowadays make you keep eating and keep eating and keep eating, and they're void of all nutrients. But what doctor is going to write malnutrition on the death certificate? What if we could turn our life around right now, never get sick again, lose weight, regain our youth, and become sexier than we've ever been in our life? Hi, my name is Natalia Dikova, and I'm from Russia. The answer... I love it. I love it. I love healthy living and raw food. I'm always ripped. I'm looking healthy. I feel great. I can't even begin to tell you how great it is. This isn't just about looking younger. It's getting younger. I feel fabulous. It changes in a big way. I feel a huge difference. Absolutely amazing. I feel like I'm getting younger. Hvad skal man sige? Ja, jeg fik det meget bedre. Blev meget gladere. Jeg synes, jeg var glad i forvejen, men I set i bagspejlet, så har jeg bare fået det meget bedre på alle planer. Så det var ligesom min motivation for at gå videre med kogebog. Det spændende ved raw food i forhold til, hvad der ellers er at koge på markedet, er blandt andet, at det er alt sammen vegetarisk. Der er hverken kød eller mælkeprodukter i. Og derudover så er maden simpelthen ikke varmet op eller tilberedt på nogen sådan stor måde. Den er ikke processeret igennem alt muligt mærkelig pasteurisering og lignende. Så simpelthen det er råvarer, man tager og hakker og snitter og blender og hvad man ellers skal finde på med. Det vil sige, at madens næringsværdi er optimal. Og det er det, man mærker, når man spiser mad. Det er nok den store forskel. Og så gør det ret nemt. Det er jo muligt at brænde noget på, når man skal bruge en brædepande. Generelt så kan man spise alt, så længe det er fra planteriget. Og ikke har været opvarmet til mere end 42 grader. Så at det, at de kloge siger, at næringsværdien og enzymerne begynder at forsvinde. Det vrimler med plusord og fantastiske historier, der tilhængere af raw food fortæller om deres oplevelser af at leve af rå mad, som aldrig har været opvarmet til over 42 grader. Desværre ser virkeligheden ud til at være markant anderledes. Sådan lyder meningen fra Københavns Universitet, hvor 2 grupper studerende netop har lavet den første grundige gennemgang af næringsindholdet i mad, som er anbefalet af raw food tilhængere. De siger blandt andet: raw food veganernes kost består af mindst 75% raw food i form af frugt, grønt, olier og masser af nødder. De risikerer uden ekstra kosttilskud at løbe ind i dårligdomme som smerter eller lammelser i arme og ben, træthed og ødelagt appetit. I værste fald kan den ensidige føde udløse blodmangel, hjerteproblemer, muskel- og knogleproblemer, nervesygdomme og demens. Sådan lyder advarslen fra Københavns Universitet.